بعد این باز جانی ما یا روحی ما بگیم دویم باره با ما در خانه قبر بازگشت داره. یکی معرکه جان کندن، یکی معرکه سوال و جواب، یکی مثال دادن نامه اعمال، یکی گذاشتن پول صراط، یکی وزن کردن نیکی و بدی در پله ترازوهایی که در روز قیامت های. ببین بار دیگر زنده شیدن های. نمیگه که من گفتم یک تاش اگر انسان بگه دروغ نعوذ کافر میشه. هیجامه را خب بگه متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیثا، نزدشان رفتیم هیجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه هایی که درد میکند همون موضع را نشان میتی، همون مردک از همون جا هیجامه میکنه همون دردها تون دور میشه. نظر نداره معرکه جان دادن. ببینید ما در پیش معرکه را داریم، معرکه‌ای که ما برادر عزیز این امانتی که در ما بود که نامش جان هست، این را الله مهربان ایمان سلب میکنه میگیره. این معرکه را ما در پیش داریم. حتی دیدیم که پیامبر گرامی وقتی که عایشه مادرمان گفت حالت همون جان دادنش بود، مقصد در پیش میاد تشت بود، میگه یک تغاره بگیم یک ظرفی بود که پوری آب بود، آب بی نهایت سرد بود، آب خنک بود. ملته را تر میکردم، پیشونی حضرت هم میگذاشتم. حالت همون بگیم معرکه جان دادن که بود، بسیار احوال حضرت بد بود، بسیار احوالش بد بود. میماند و میگفت رنگی که چهره که همین لباس ما میبریم در آفتاب میمونیم خشک میکنیم، میگه یه لحظه در خشک میشید با میگرفتمش. بعد همین چه گفت که اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت. اینجا حضرت بعد دعا کرد وقتی که شدت که زیاد شد، وقتی که چقدر ناراحت حس کرد، وقتی مشکلات ها را که سخت احساس کرد، بعد گفت پروردگار را گفت همین حالت مقصد گرفتن جان ده یاردمم کو. خدای من میدانم که سکرات غمرات بسیار سخته یا بسیار مشکله، ولی حضرت سلمان وقتی پرسیدن حضرت گفتن میتونی گفته که همین سختی جان چی مقدار است؟ همین را بچیه به یکون چیز که مانند که ما مقصد با نقصر بفهمیم. گفت که اگر در همین شکمت 300 بار با شمشیر بزنن چندقدر درد میوی؟ گفت گمانم همیه که سختی مرگ به همین مقدار است. برادر عزیز، ولی حضرت مولای میگو که نداری طاقت یک زخمی سوزن، ولی ما یک سوزن یک خورم در پاد میزنه برادر. دیده وقتی شده توکا مونده میزد پایلیج میگشتیم، یک خور میزد او فصل ما میبرومد پای مده خور زد. خدای نکرده اگر با میخ بزنه چند قدر احساسی درد میکنی. اگه تصور که وقتی که 300 بار شمشیر در شکمت زده می شود. خلاص برادر عزیز، ما معرکه‌ای در پیش جان دادن داریم. این معرکه را همه ما برادر عزیز همه من می چشیم. برای همین خدا رحمت کنه خواجه حافظ میگو تو میدانی که جاویدان نمانی. همتون الحمدلله که آگاهی پیدا کردیم که میبریم. همین آدم آگاهی پیدا کنه که میبرم همین خوبه. همین آگاهی پیدا نکنه که همین نمیبرمش یا در یادش مرگ نباشه گنده. اگر یک کم ترک در ذهن ما باشه که ما میبریم، این هم نغزه. همین مرگ هم برادرای عزیز، ولی خدا رحمت کنه امام قرطبی را، یه حضرت میگه که اگر شما خواهید که سیاهی قلبتون و سختی قلبتون شما دور شود، زیرا برادرای یک فراموش نکنید که اگر به شرطی که در ما اگر به شرط سیاهی قلب باشه
ё сахтии қалб бошад, анамо айнан анамо дарди ғафлате ки ман гуфтам, ҳамун дард дар мо пайдо мешавад. анамо дарди ғафлат вақте пайдо мешавад ки одам дилаш сиёҳ мешавад ё дилаш сахт мешавад. аслан ҳамин дили сиёҳу дили сахт кай мешавад? ҳар гоҳе ки бародари азиз мо маъсият бисёр мекунем, гуноҳ бисёр мекунем, беаҳамиятӣ мекунем, нофармонӣ мекунем парвардигора, мешавад дили одам сахте, дили одам сиёҳ. ҳанами имом қуртубӣ мега як раҳи дур кардани ҳамин қалби сиёҳу қалби сахт мега ёди маргай. касе агар ёди марг мекуна, анамо қалби сахташ нарм мешавад ва ҳамон қалби сиёҳшам бародари азиз гӯем ҳамон сиёҳиам аз қалб дур мешавад. халас дар пеш мо маъракаи бигем ҷон додан дорем. бо ба инам бародари азиз мақсад ҷони мо халос намешавад. баъди ин боз ҷони мо ё рӯҳи мо бигем дуюмбора бо мо дар хонаи қабр бозгашт дорад. худованд инро бо бори дигар бармегардонад, то ки мо дар хонаи қабр мавриди суолу ҷавоб қарор бигирем. ин масъалае ки ман гуфтесам бародаро, яке маъракаи ҷон кандан, яке маъракаи саволу ҷавоб, яке мисол додани номаи аъмол, яке гузаштани пули сирот, яке вазн кардани некию бадӣ дар паллаи тарозуҳое ки дар рӯзи қиёматай, бибин бори дигар зинда шиданай. намее ки ман гуфтам якташа агар инсоне бига дурӯғе наъузубиллоҳ кофир мешавад. зеро ҳамаи инҳо бо оятҳо ҳадисҳои мутавотир қатъӣ собит шидагианд ки ҳамаи инҳоро мо бародари азиз дар пеши маъракаҳоро мо дорем. аз ҳамин лиҳоз яъне дар суҳбатон нишастан хубиш дар чие ки анамон гуфти ҳазрати мавлавӣ ки баъзе ғафлатҳое ки дорем, баъзе ҳамон фаромӯштое ки кардагимон ҳаст, ёдмон набуд ё фаромӯш кардем, ё ҳатто баъзеҳомон дигар ҳамин намедонем ки як рӯз дар гарданмон 5 вақт намоз фарзай, ҳатто аз намозшам дигар худмона канор гирифтем. ака ҳамин суҳбатҳо ҳамин қадр хубӣ дорад ки аз ҳаминҳо камкамак бо бародари ба ёдмон меояд ки мақсад бибин ман куҷо рафтам. охир мақсад ба ин намешавад ин дунё қади ба ҳамин фақат ба як моломолушу ба як ҳаракатушу ба як мисол обод кардан инҷа қади кор буд намешидай. вале пеш мо мисол бо гуфтам ку боз дигар мо пешомонда гап кору хабарҳои бисёр дорем. ҳазрати алиро ман бародаро азиз гуфтам суҳбатша барои шумо мекунам. ака мақсадам як пешгуфторе буд ки халас ҳами аҳёнан ҳаракат кунем ки дар ягон маҳфилҳое ки қолаллоҳ ва қола расулуллоҳ ҳаст иштирок кунем. ин ҳам ҳисоб кунем ки як курс личени ҳимчхеле ки барои як бинем саломатиҳомон ҳаракат мекунем, доим дар фикрш ҳастем, дору мехӯрем, хунмона тинук мекунем, раҳ мегардем ки мақсад яке беҳбудӣ дар бадан майлаш ҳама ино хубай, ҳама ино ин баданам болои мо ҳақ дорад ки мо иро бояд доимо мақсад нигоҳ бин кунем. вале дар баробараш анами гӯш карданам, яъне аз анамо дардҳое ки моро дар ёди фаромӯштӣ қарор дода буд, анамо аз амуно бародари азиз мо аллакай огаҳӣ пайдо мекунем. сухани